twongeye kubaha ikaze muri studio za Master TV1. Uyu munsi ni tariki 11 y'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Tugiye kubagezaho amakuru y'ibivugwa hirya no hino ku isi. Amakuru yacu araza guhera muri Kivu y'Amajepfo n'ubundi turasoreza muri Kivu y'Amajaruguru kibisanzwe. Iri joro ryakeye tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 mu gace ka Bibogobogo kitwaga Bubembe mu minsi ya kera baraye bagabweho igitero mu gace ka Bikirikiri n'inyishamba z'abazalendo kubw'ubufatanye na leta ya Kinshasa ahagana saa 4 z'ijoro. Cyari igitero caje kigamise kwica no kunyaga amatungo. Kuko tubikesha abaturage batuye muri aka gace baravuga ngo inka z'uwitwa Rukamigwa wa Butoya w'Abega, abantu benshi bagenza kwita veterineri, utuye mu Bikirikiri mu muhana wa Kadeza, inka ziwe zaraye zinyazwe n'abambari b'abazalendo kubw'ubufatanye na leta ya Kinshasa. None kandi abaturage batuye muri aka gace bakomeje guhamya ko izi nka nyuma yo kumara kunyagwa ahagana saa 4 z'ijoro ziherekeje mu gace ka Karehe na Kirora mu mihana ituwemo abo mu bwoko bw'Abafurero no mu bwoko bw'Ababembe. Kugeza aya masaha amasasu aracakomeje kumvikana muri ibi bice. Turaza kubaheza amatokeyo nimba izi nka zaje kugaruka cyangwa nimba zagiye. Madame Teddy yarakoze cyane kuko kutugezaho amakuru ibivugwa mu mujyi cyangwa se umuhana wa Bibogobogo. Reka amakuru yacu tuyakomereze n'ubundi muri territoire ya Fizi, muri secteur ya Nganja, muri village ya Kasaba, ahavugwa ibintu bisa nkaho byateye ubwoba mu gihugu ca Kongo, aho uruzi rwitwa Kasaba n'ubundi rwabashije. Uru ruzi rukaba rwahitanye abantu bagera kuri 62 ndetse inzu zisaga 150 zikaba nazo zatwawe n'uru ruzi rwaturitse. Abantu barenga 30 akaba ari bo bamaze kumenyekana bakomeretse, abandi benshi batarabasha kumenywa umubare wabo bakaba baburiwe irengero nyuma yo guturika k'uru ruzi rwa Gasaba. Kuko tubikesha umuyobozi ukorera muri kano gace witwa Ruganwa Bashizi Didier, umuvugizi wa leta ukorera muri territoire ya Fizi, yavuze ko kugeza aya masaha inzego zishinzwe umutekano zikirimo zishakisha aba bantu bagizweho ingaruka n'aya mazi y'uru ruzi. Ibikorwa by'ubutabazi kugeza amasaha bikaba bigikomeje. Uyu muyobozi Didier Bashizi Ruganwa n'ubundi akomeje guhamagara imiryango mpuzamahanga kuba yaza ikabasha gutabara abantu bakuwe mu byabo, ndetse ahamagana leta ya Kinshasa kuko kuva iri sanganya ribaye ku itariki 9 kugeza uyu munsi nta bufasha bw'ibanze abarokotse aya mazi bari babona. Rero akaba asaba ubuvugizi muri leta. Rero nuko byifashe muri territoire ya Fizi. Umugoroba turaza kubagezaho uko bizaba byifashe, ndetse tuze gukubitirana kandi no mu Bibogobogo tubabwire izi nka nazo nimba zabashije kugaruka.